Тау тарихны таң калдырган чырлар бар. Казан ханлыгының 1552 елда Явыз Иван тарафыннан яулап алынуы бүген дә халык йөрәгендә канны яра кебек сулкый. Җиңүче илнең һәр патшасы татарлар чукынсын дигән указлар чыгара. Сыйлап, сыйпап кына башланган чукындыру иң явыз суллар белән үткәрелә башлый. Казан илендәге барлык мәчет мәдрәсәләр юк ителә. Буларга җавап итеп йөзләрчә баш күтәрүләр була. Алар кот очкыч канлы рәвештә бастырылсалар да, халыкны куркыта алмыйлар. Киресенчә, Пугачев явының күпчелеге татарлардан торуы әби патшаны кайбер ташламаларга барырга мәҗбүр итә. Ләкин чукындыру яңаша дәвам иттерелә. Шуңа күрә татарлар авыллары белән Төркиягә күчеп китәргә мәҗбүр. Үз илендә калган татарлар арасында да кире мөселман диненә кайтулар башлана. Дәүләт белән халык арасындагы тигезсез көрәш бик озак дәвам итә. Ефим Исаакович, а все-таки вы не правы. Ильминский Николай Иванович, педагог-миссионер, Казан университетының һәм Дини академияның профессоры, Үзәк Керәшен татар мәктәбен оештыручы, Казан укытучылар семинариясын оештыручы һәм аның беренче директоры, Петербург фәннәр академиясының мөхбир әгъзасы. Я давно понял, что в условиях усиления общественного движения в России старые методы христианизации нерусского населения не годны. Эдак мы можем потерять даже те завоевания, какие с большим... Каких завоеваний? Малов Ефимий Александрович, төрки телләр белгече, рус миссионеры, Дини академияның профессоры. Вот, слушайте. В последние месяцы деревня за деревней в Казанском уезде объявляют своему приходскому духовенству, что они, доселе исповедуя тайно веру магометанскую, считаясь только формально православными, теперь уже не хотят скрывать своей привязанности к татарской вере отцов своих. Корреспондент замечает, что одно только хорошее устройство русских школ для инородцев может в их нынешнем положении наших церковных дел вполне сроднить с русским народом. Ну, на это что скажете, Николай Иванович? Вы ведь тоже сторонник школ. Еще современник Петра I Татищев считал, что в русификации нерусского населения большую роль могут сыграть школы. Не надо никаких школ. Не надо их вооружать. Я всегда выдвигал и выдвигаю на первый план метод полемики с муллами и татарским населением. Ефим Исаакович, вы всегда были противником моей системы. Был и буду, потому что она не решает наш вопрос многосторонне. Однако правительство приняло мою систему. Правительство выдвигает и другие варианты. Да какие там варианты? Друг друга авторитет подрывают. Поймите, наконец, сущность. Сущность моей системы в распространении христианства среди народцев. Именно с этой целью я выработал письменность на основе русской графики.
выпустил букварь для крещенных татар. Мои снаряды, нароческие книги и, наконец, за личные средства. На личные средства я открыл школу для крещенных татар. Опять школы. Ваши школы, организованные по вашей системе, вооружая татар письменностью, привели к появлению национальной интеллигенции. Моя система уже нейтрализовала влияние ислама на крещенных чувашей и татар. А самое главное, уже большая часть крещенской интеллигенции, солидная часть, воспитана в миссионерском духе, уже начала выдвигать теорию о том, что крещеные не есть татары. Да, Ефим Александрович, это так, а представляет из себя особую нацию, отдельную нацию. Мой ученик Емельянов даже по этому поводу стихи написал. Ну и что? Все это идет еще оттуда, с 18 века. Виновата Екатерина II. Гайб кемде десен крещен татары, гайб аби падшада дер. Что вы сказали? Я говорю аби падша. Вот именно. Эби Падша и ее правительство совершили громадную ошибку. Это ведь она остановила насильственное крещение. Все наши цари крестили насильственно. Все до единого. А как же иначе? Благодаря этому цари русские сохранили державу, расширили границы. Это была святая обязанность. А вот Аби Падша все разрушила. С того времени магометанство усилилось. Ефим Александрович, в течение многих веков этих татар и топили, и жгли, но ничего сделать не могли. А я дал им книгу. Твой ученик Гирей Ахмеров сказал: «Укаган кэше чуканган кэшеу, синкайнапта бетмаган, татарны укаты бетрасам ди. Нешин битми татар, шонкяны дин саклыди». И он прав. Ислам – молодая религия, и она развивается. Это проблема не только русских, а всего христианского мира. Главное, Ефим Александрович, у нас есть цель – создание истинно национальной политики. И у нас уже есть люди. И кто же они? Крещеные татары, что ли? Крещеные чуваши, удмурты, да и те же крещеные татары, которых мы с вами воспитали. Преданные нашим идеям и хорошо знающих свое дело. Елама Гайни, burada тынычлан. Ничек тынычланыйм инде, апа? Әнкәем, бәгыркәем, җанкисәккәем. Әнкәй безне күргәч танымас та. Таныр, Аллаһы боерса. Таныр. Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Ya Allah'ım, halim bugün tağından aşırıq. Ecəlgə tağın azına sabırlıq ver. Kızlarım bilen görüşdür. Şular bilen görüşüp sınğa vasiyetimni aytып kalayım şey. Удивительно. Живучий, однако. Столько выдержать
Вот пришел с тобой попрощаться. Өлгенімні күтесің. Балаларымны көрмей-тұрып, өлмейме әлімін ала берсе. Яшайсың келе екен, яша. Кім сен атыя? Өмір бойы мені хақ диннен яздырға тырыштың. Сіргеннен сында туған ауылыма қайтармадың. Мен барым мұсылман болып қалдым. Сібірдегі, Сібір аяғында да тілегенше намазымды оқыдым. Тілегенше оразамды тұттым. Шуннан не? Көрген ғазап, шунда өткен ғұмырыңнан әжірі не? Олың Захар, әне? Христиан? Менің христиан олам жоқ. Сен хақлы, Захар христиан болса да, тамырларында сенің қаныңаға күнәхлы татар қаны. Батюшка, қойшанға қадар мені татар деп мысқылларсыз екен. Семинарияда иптәшләрем күлә мында сіз. Рахмет. Улам, балам, балам. Бәхил бол. Құдай құшына барам. Абыяң, екі апаң бар. Аларны тап. Мені мұсылман зиратына көтер. Марфаны татар зиратына көмәргә рөхсәтем юк. Ул Марфа түгел. Ул Зөлейха. Ул гомере буе мөселман динен тотты. Һәм шул юлда таму газапларын кичерде. Теләсәгез нишләтегез. Барыбер мин аны васыяты буенча Каргалы зиратына җирлим. Үтенәм сездән. Калдырыгыз безне. Да, но мы это еще посмотрим. Борчылманы. Васыятыңча булыр. Hadi bu yanalarım Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. İstəmiz deyib dedi, qonaq dedi. Allah'a şükür qıdaşa, oturğız qıdaşa. Yoxda aş berik deyib dedi. Rəhmət. Xatın deyim. Otası. Bismillahirrahmanirrahim. Ellen işlettiğime başladım. Ay atası, doğmaysın, yanasın.
Ya Allah. Мәчеттен çirkev yasasalar, avulda bir güne Müslüman da kalmayacak. Allah yazmagan iş olmaz atası. Miymiş ki ne bitti ol. Hazret bilmeyi silemez. Ana yana pop avulga deri alıp kaytıp geldi. Baba nega bizni ko'rashin deylar? Biz musulmon tugilmani? Müslüman kızım, Müslüman. Olay dip aytuşlar, o'zlari Müslüman tugiller. Biz hak Müslüman. Alaysa nega Ahmet abi qizlari bizni ko'rashin deb qidirdi? Bilmişe söyleyler olar kızım. Allah'a şükür, elhamdülillahi şükür. Şun Müslüman biz balalar, şun Müslüman. Balalar, en iyisini şakırıqızlar. Hazır baba, hazır. Hazır babay. Ani. Seni baba aşağı. Ani tezrek. Ey Xudayım nerse bulayım tağın. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Elhamdülillahi Rabbil. Şakırdın mı etkey? Elhamdülillahi Rabbil alemin. Elhamdülillahi Sen Rabbil alemin. toyga barmışsın mani kızım. Sonraqsı olur mu dal etkey? Birer malayga aytalanda. Hazretini ko'rasim kela. Yarar etkey. Aytırma. Balam. Tinchlan balam, yig'lama. Bismillahirrohmanirrohim. Tinchlan balam, tinchlan. Bismillahirrohmanirrohim. Ya Allah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ya Rabbim Allah'ımızın sakla. İlahi ya Rabbi. Yerdeminden taşlama. Şullay da sağıktırma ağzanda. Anladım etkey, anladım. Kızım tiz bul yeme. Yarar. Senin ismin Işık. Men Bibi Kamal bulam. Ani Fatima. Ani Şükaya. Tezine toyga barıp qaytam kızım. Biz de varamiz. Biz de toyga Yararım baramiz. deydi kız deydi. Tez bul kız, tez. Deydi. Yaşlar işi. Bizden vakit bırak olsunlar. Birik şulay bolsun. Amin, şulay bolsun. Toyunun yemek etmege yere tuğanlar. Ertengi namazda Hazretimizin keyfi bik naşarıydı. Yana pop neşitimizden şirkev yasatmakçı bulayken. Qarali Karim avzay. Sen mana bu kreşinni toyunga şaqırgansın, amini yok. Xatınım ölgeç kişi şiratından düştüm mini? Yo'qni söylab o'tirma abay. Qaralim kaş. Qo'qqush qilishimdan o'tib turam ishi gelib. Qo'yal abay. Aldab yozdirgan narsa uchun. Aldab desin endi, ha? Aldab deyim. Aldab. Ana xotin.
Әйдаңардан сарбыз. Жетті дейм абай. Бұтама. Бұтама. Фахрия, қане қызым, келіңіз әлі келдің мұнда. Келелі мұнда. Хоп, мұна шылай. Біз да тұға келдік. Шылай мұны. Бізді да тұға шақырды. Кім шақырды? Әне шақырды. Шылай мұны. Мұға бабам тауып кетірелі. Мағбубе әбей жіберді деген. Тезерге құшты деген. Ғимади бабай өлім халінде ята. Ол бұл бола қалса қабірде қоздасы бар деп етті деген. Бар қызым, бар, ойнағыз. Нәрсе, әтенің халін үшін. Нашар, ұзақтырма бізге. Тойығыз құтлы болсын, Кәрим абзы. Рахмат қызы. Ғимади абзыны қалдан да. Ләйбет түгіл шу. Зрек апа, әйде бейбіз. Бей білмейм. Әйде бейбіз. Әйдәлі қызлары, хоп. Сәлемжан Крашын міне? Крашын шо. Үзігіне yazılsa bir хал, Зрейхасында Ғимади құданы да ширкау кінегісіне христиан деп тіркеген. Налог төлемес үшін ішлей бит уланы. Зрейхасы біләме екенсің? Білсе іш қарап. Бір нәрсе қылса, Ахметіні кәшілі сыйша алмады. Бір нәрсесіз қуып шығарды дейсіз. Міне қазір қарағыз, ярты тұлы мал туар. Қоян келген улаңа. Міне шол. Әйде сол әлі. Қоя берелі құшағыңы. Берелі, мұнда қарым әлі. Бұл күрәшін қызы. Бұсы мұсылман қызы. Бер құшақты. Келелі. Юқ, міне сен құшағың. Сен бер Крашын. Бер құршағын. Бейнелер сіңа. Берер мұн сұрттыңа жүлер. Мен жүлер түгел. Әсін өзің жүлер. Бер құшақты әкеге айттым. Менде тәрі юқ. Біз Крашын түгел. Болмаса қыз бұлырсыз. Сіздің шіркеу қиысуында қиындыралар. Сіздің ұрыстауын алып баралар. Мен сені әкеге айттым. Кетті ғайны. Бер құршақтарыны. Бер құршағымны. Бақыз кетігіз мұнан. Әти, бізді Крашын келі. Тағы Крашын деп бұтыр. Кім құдықты? Әхмет абының қызлары. Абыш, нәрсе сүйшіл балаларыңа бір нәрсе де айтмайсың, Ә нәрсе деп айтыпсың? Митрофондай Крашын түгел мұсылман деп ме? Мұсылман шул, ла илаха иллаллаха Мұхаммад Расулуллах. Жоқты сөйлеме, динге бір кіріп бір шығып еріп болмай. Пайдасын көрдіңіз де енді әжері келмей башылағыш қабат мұсылман ма? Абай жетті ден юқса. Сен кімге құлқы тұрасың шуш қатана? Соқтығын ба? Жәден жетті дейін, білгілер. Некеш. Қора. Мұның үшін қан қыстырашақмын мен сені. Жетті дейін. Жетті. Ярар. Нәрсе болды Ахмадулланым. Крашынлар қинады. Алай. Әр күтуде тышқақ сыйыр болады ләршу. Бұларын көрмедім. Керемет тауына мініп кетті. Ярай. Бұзылды дүниялар, бұзылды.
Кешене мыскыл итәргә ярамый. Кит әле! Ahmet abi! Нәрсе бар? Mulla papayni ko'rmadingmi? Нәрсәгә ул сиңа? Mulla papayni izlayman. G'iymati papa ilib yata, Mahbuba abi tez yerga qo'shdi. Hazarat bilan kengashasi bor. Olay-bulay bo'lib qolsa, qabrda qazitasi bor. To'xtali, qaysi g'iymati ул tag'in? Zulixa opaning aytisi. Ashili deng. Nitgan g'iymati bo'lsin ул. Bor kit, yo'lingda bo'l. Татар зираты кирәк булган аларга. Иманнарын укытам. Qarindoshlar, bizning Qorg'alonda bir yangilik bor bitalli. Balki o'zingiz de eshitgansizdir. Чем говорит? Yo'q, eshitmadik. Ne bo'ldi so'ng? Bizning жаңа pop masjidning oyini tushirib, qosh qo'yarga jiyina. Kitana. Bo'lmas. Что случилось-то? Шулай. Что случилось? Мен знаком урысша bilmas. Bilmas. Коль принял нашу веру православную, обязан и русский язык знать. Понял? Понял. Успокойся. Айда. Вот так вот. Филиппей. Новый поп на мечеть крест ставит. Где это? Деревня Қарға. Совсем деревня, что ли? Хорошо. Oqrauga zo'r bo'lak bu. Yo'q ish bu. Kishini dindan yozdırgan için suyunma, yazıqlı bulursun. Her dinde yaşarga qoqlı. Xudoy bit birgini. Nishig endi o'zi biz solmagan masjidga qosh qo'ymak kerak. Eshitib bitirmay Nikolay, narsa aytasiz sen? Yangi pop masjidga qosh qo'yarga tilay. Onun qo'yishi yoqishmi ekansan? Bizning жаңа pop Fuqaro bayramini olib qaytib jitkirem deydi. Bek sudinde tura turgan kishi. Qalaysa bek aybat bo'lar ekan ishingda. Ay kerakmas. Optirayım men bu yangi popqa. Ni tili yo'q. Boshda kelgan shayga bu kirashinlarni Tatarga qaraganda nag'roq jaratmim deb söylengan edi. Endi nishli. Yo'q, qarindoshlar, Tatar bilan orani buzuv kelishmay, biz bit bir tomirli qoliqlasa. Siz o't bilan o'ynaysiz, otaqay. Bunday narsalarning oxiri narsa bilan bitganligidan xabardor labasasiz. Ko'pmagina siylashsak-da, sizning o'z yo'lingiz.
Bizning o'z yo'limiz, Hazrat. Hozir boshqa zamona. Luka Kanashevich zamonalari uzda. Xalq da boshqa. Meshitga timagiz, otaqay. Musulmonlar ona o'z aqshalaridan ovulning shitindagina tuzidi. Barig'iz deyim. Barig'iz. Xalqni qo'tortmag'iz. Xalqlar bilan qurshaq o'yini o'ynawni to'xtatiriz, otaqay. Iki xalqning da, iki dinning da bir hukmida bo'lganini unutmag'iz. Mulla babay! Mulla babay! G'imati babay deb yata. Mahbuba bitta yerga qo'shdi. Hazratbek kashasi bor. Кто-то там машет? Это батюшка наш. Айда, пошел. Заждались. Здравствуйте. Заждались вас, сыночки. Здравствуй, батюшка. Сыночки. С миром. Слава тебе, Господи. Слава тебе, Господи. Слава тебе, Господи. Батюшка! 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 Чего кричишь? Бәле! Кім сен? Ахмет мен. Мұсылман сен? Айы, шын мұсылман, господин батюшка. Не емеш? Кірішінлер татар тойында бейрамиталар, батюшка. Өзгілей. Олар бит бик азындылар, батюшка. Оларны мені меркеш микрофон құтырта. Мәселеулерге ята. Мұлла біле микрофон шуны татар зиратына күлмәкші болалар, батюшка. Дұрыс мы бұл? Дұрыс. Аллахы ғазим дұрыс, батюшка. Батюшка, қорқытар шуларны. Gördüm. Züleyha. Gelinin kul işlerini gör. Mine. Şigilgen istel ceymesi. Batır mı? Subhanallah. Emine minası? Şüptemli sülge. Yeni şık. Eskitkiş. Busu namazlık. Әлі өзі шықты ма? Өзінде өзі, Аллаға шүкір өзі. Игірек оңған екен, бәқтігіне бола көрсін. Аллаға шүкір. Әлі тәрізі қошығалары. Өзі қайдасың? Улым білән, оғылақта отыралар. Ауылдашлар, туқтағыз әлі тыңла. Я Allah, кім қышқырғанда? Қазақлар, дәрі келе, дәрі келе. Қазақлар келе. Ей Құдайым, қазақлар дейсің, қаз болды. Нәрісі бұлысы. Yıklagan düşmanın uyatı bu.
Meni Mikulay, seni iş tapan degenden kimge ne ziyan? Baribir Müslüman dilin tabız bit. Türk padişahı halifege xat yazısıydı. Mında Müslümanlarını kışlap şokundıralar. Kızlarımızı kışlap urusqa biriler, meşitlerimizni jimireler deyip. Yarar, bugün meşitimizni saqlap kaldık tadı. Şundan ne? Barımızı da urus oğluna tiyep gitkenini kütesizmi? Anısı şulay. Tik, balalarının işlik. Bugün yaşır, irtege yaşır. Birde bir günü baribir tabaşaklar bit. Meşitten şirkev yasasalar avulda birgine Müslümanını da kaldırmayacak. Yok. Kızmadı sen. Zakon bilen işletirge gerek. Nimdigini akşağa düşmesin. Sanatka prashini bilik. Meşitke tidirmeybiz. Darı kile, darı! Неге жиылдыңыз? Вы что, не слышите меня? Biz meşitke tarih koydurmayız. Yok. Я вас по-хорошему прошу. Балалар, Allah'a tapşırdık. Allahu Ekber. Allahu Ekber. La ilahe illallah. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Расходитесь. Расходитесь по домам. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Быстро! Кому говорят? Быстро! Пошел! Семенов! Скачи в Чистополь, доложь начальству. Слушай! Живой что ли? Да вроде как. Седлай лошадей. Слава богу, крест не тронули. Да. Ты посмотри на них, а. Allah. Nindi kimge kaldık biz Selimcan. Hıday bu beleler nindi günahlarımız için verdik. Benim sana eytesin sözüm var. Onlar eytirsin tanışlar. Hıkmetimiz işleyik. Жылыйдыр инде безгә көй. Әтидә бик авыр хәлдә калды бит Сәлимҗан. Barışılmaz Reyha. Barısı da heybet bulur Allah buyursa. Mana bulay gına. Kaldırma biz. Yok. Bittiniz. Bu zakansız yırtığı. Зря мы это. Чего зря? Шашками да нагайками против народу. Не показачье это. Будет тебе. Живы остались, да и ладно.
Салиха апа. Салиха апа. Салиха апа дейм. Кім бар анда? Күршеге сарыламала емен. Нәрсе болды? Салиха апа, Ғимади баба өлді бит. Тағы нелер көресі бар екен. Зулейха. Тюрге бисерша. Все готово? Готово, батя. Mescitsiz de kaldırdılar. Günah akşamları bize şey. Nartak birimiz sözüdür. С прибытием, Ефимий Александрович! С прибытием, Николай Иванович! Ну, рассказывайте, что у вас здесь случилось. Ефимий Александрович, в деревне Каргали проживает 150 душ крестьян. Из них больше половины крещенные. По их просьбе мечеть решили переделать в церковь. Мусульмане подняли бунт. Понятно. Начинайте. Урядник, арестантов сюда! Слушаюсь. А ну выходи! Быстро! Быстро! Выходи! Ну давай, пошел! Давай. Быстро! Кому говорят? Быстро, пошел! Айда! Айда! Allah. Давай! Фахриye kızlarım. Anne baba yurdu bit. Bilem kızım, bilem. Devaniye koydum. Rahmet bilen ide kaldı. Anne haydi koydum. Не положено! Не положено! А ну давай отсюда! Давай! Гилязеттин Хазрат мында ма? Гилязеттин Хазрат, siz nega Xristian Vasiliyni musulmon ziyoratına ko'mdirdingiz? U Xristian Vasiliy tug'il edi. U musulmon G'iymatdin edi. Vasiyati bo'yicha ko'mdik. Hazrat, siz zakonga qarshi ishchanligingiz uchun, kirashinlarni Xristian dinidan bezdirugingiz uchun ham avulda bunt chiqarganingiz uchun g'ayiblanasiz. Bunt chiqaruvda siz g'ayibli, batyushka.
Мин бит сезгә әйттем, кисәттем, ә сез әнә мәчеткә кул күтәрдегез. Вы поставили подпись на документе, запрещающем мусульманскую миссионерскую деятельность? А знаете, какое наказание ждет вас в случае его нарушения? Господин Малов, халык чиркәүгә мотлакка каршы. Опять халык. Халык аны үзе әйтер. Biz әйтәбез дә бит. Без әйткәнне тыңламыйлар. Безгә чиркәү кирәк түгел. Әйе, без мөселман, безгә чиркәү кирәк түгел. Без кечкенәдән үк ислам динен тотабыз. Я, государю, 25 лет служил. Меня все знают. Мы на имя царя батюшки прощение будем писать, чтобы он нам разрешил обратно вернуться к мусульманству. Муллук арестантов. Слушай! Айда, давай, пошел, пошел! Айда, Быстро, быстро! Ефимий Александрович, ауыл жиынынан земство управасына шәшүлек ұрлық сұрап язған заявлениені қарағыз әлі? Андалар барысы да христианнар. Шитке барып эшләргә кирәк булса да христиан паспортын ала. Марфа Васильевна суда. Марфа, выходи. Айда! Исемегез ничек? Зөләйха. Ширкәү кушкан исемегезне сорыйбыз. Мулла кушкан исемемне генә беләм. И тут, мула. Ты же христианка. Марфа Васильевна, сиңа әйтәм, сиңа. Ширкәү документлары буенча син христианка. Архиерей сине монастырьга җибәргә куша. Никән Марфа Васильевна булыйм димин. Зөләйха мин. Әлхәмдулилла дин исламдамын. Минем керәшем булганым юк. Зөләйха, дөрес түгел бу, минеке барындагы тормыш. Марфа Васильевна, без сиңа бик яхшы жених хәзерләдек. Монастырьда тәүбә кыласың да кияүгә чыгасың. Әйттем ишеңдә Марфа түгел мин. Зөләйха мин. Гыймади кызы. Минем никахлашкан ирем бар, Сәлимҗан. Кешеләрдән сорагыз. Все понятно. Мулу в Казань, а Марфу Васильевну в монастырь. Есть законы, и их надо уважать. Бу минем хатыным, бер ел инде минем хатыным. Җәмәгать, сез бит беләсез, нигә дәшмисез? Дөрес түгел. Ширкәү документларына Марфа кияүгә чыкмаган кыз. Ялгыш язылган. Батюшка, син аны беләсең бит. Тихо. Ширкәү документлары буенча сез егет белән кыз. Димәк, законсыз торгансыз. Сез зинашылар. Тәүбә кирәк. Алыгыз Марфаны. Уланың хатыны! Мин Митрофан! Мин Жиграшин! Батюшка, җибәрегез аны! Ул бит Зөләйха түгел, ул Марфа! Без чын христианнар! Безнең балаларыбыз бар! Biz birga bulga tiyirish аны! Seni qarışın! Мен чын христиан! Мен чын христиан! Мен чын христиан! Мен чын христиан! Мужа! Нәрсә эшләргә? Нәрсә карап торасыз? Силәкләр алып килегез! Силәкләр! Арестантов кандалы чистопаль! Давай! Давай! А вы говорите книги. Поехали отсюда.
Сержант! Ради Бога! Помогите! Ударит сырым! Помогите, прошу! Тяжкий грех на тебе, Марфа, великий грех. Столько лет жила невенчанная. Молись, молись, легче станет. Как она? Все время что-то говорит, ни слова по-русски. Ничего, научится. Шығарығыз мені. Менің орамға шығасым келі.
чтобы часами молилась. Прости меня, Господи. Прости меня, Господи. Грешно. Yaktayım yaramı kişire kur. Senin şanın kişire kur. Beni yakışta buldular. Может, не надо, а? Попадемся ведь. Микола Иванович, мне очень деревня нужна, ведь грех нам небольшой. Зулейха алдында. Хотел быть как лучше. Ты слыхал уже, 100 раз говорил. 3 года ведь прошло. Сыну Ахмету уже 3. Гайни уже теперь 10. Фахрия даже 13. Большие. Они ведь теперь деревни. Деревня моя недалеко, за лесом. Выселки называются. Сначала ко мне. С Богом. Стоять! Стоять! Оставь меня. Все равно помру. Микола Иванович, не умирай, пожалуйста. Вот ведь лес. Скоро сныканыка деревня, Микола Иванович. Найдешь брата моего, Петра. Он на татарке женился. Значит, мы вроде как породнились с татарами. Пусть меня похоронят рядом с батькой. Микола Иванович! Микола Иванович! Микола Иванович!
ныне и присно и во веки веков. Аминь. Дева днесь пресущественного рождает, и земля вертит неприступному приносит. Ангели с пастырями славословят. Ангели с пастырями славословят, вослеже со звездою путешествуют, нас бы ради родися, возвраща младок ты вечный. Марфа, перестань. Перестань, ради Бога. Шукандилер бізге қарайлар. Тебе говорю, Марфа. Как тебе не стыдно, Петр? Знаком! Промолкай, доктор. Знаком. Меня деревня Каргала надо. Я не бельмес. Ey Allah! İrek meydana şarga, ayda balkay koyarız zergeyi, Yarabbim, o'zingga mag'lum yasharga kuchim qolmadi. 2 yildan beri halal irma xiyonat etib zino qilib yashavni yorliqqa. Дева принес пресущественного рождает, и земля ветер неприступному приносит. Ангели с пастырями славословят, вослеже со звездой. Марфа! Ya Hüdayım, ya Rabbim. Qarali qizim, aqllim, Qarg'alovuli какой сторона? Qarg'ali. Qarg'ali deysan, baba. Ey qizim, ey Qarg'ali. Baba ishondim. Baba. Mimi shulavuldan, baba. Mimi shulavuldan, baba. Baba, Mimi Züleyha. Sen bit Abdullah yolup gitmedim ondan. Sen Züleyha. Abdullah bilsin. Burası kengeç. Ne bitirmeyi kanımıza taraf kızım. Sen gelmeyi bana. Gel tırışlan. Marfa! Abdullah'ım ya. Tırışlan kızım. Тырыштан. Убью, зараза. Знаком. Нельзя. Женщина бить. Ты кто такой? Она моя жена, ты понял, нет? Пошел отсюда! Kaldırma beni. Hadi pошли! Kaldırmayız kızım Allah verse. Hayda. Hayda balkay. Hayda.
Камулатлы татар. Из вашей деревни, да? İçinde iki kız var. Ну давай, ларны алып кайтабыз. Архиреге скажу. Балаларымды ұрыс етергем. Сиңа не керексің, Марфа. Я ж люблю тебя, дура. Ты же хватом минеке, церковь-то венчались. Арестант татарны яратасың, да? Мой сын не Чаплашка, он Захар, поняла? Захар Петрович! 2 года живем и не бум-бум по-русски, а? Ты не мысқылыйта. Таңына мысқылыйт, суғамды күлітем, аңладың ма? Суық бары бір рахат көресім жоқ. Нельзя с милой целоваться. Можно только обниматься. Барыня ты моя, сударыня. Барыня ты моя. Захарчик ты мой. Смотри, у меня долго не будет. Да не будем, не будем. Можно? Барыня, сударыня. Захарчик ты мой. Несчастные мы с тобой, сынуля. Можно? Да. Боже мой, зачем лифт-то закрыли? Христа на вас нет. Ты зараза. Ух ты, зараза такая. Ух ты, зараза такая. Ну ты посмотри на нее, какая она зараза. А ну дай ребенка. Дай ребенка, говорю тебе. Дай ребенка. Что, Захарчик? Ты что, праздник-то швой лысым, да? Я тебе говорю, праздник-то швой лысым, да? Я знаю, что с тобой сделаю сейчас. Я тебе удушу, anladın mı? Utem! Uter, qutqar meni, Uter! İşim! Al meni o'zingga, al, ya Rabbim, al! Rahim bo'lib, qutqarim, rahim bo'lib! Пусти! Садись! Ты меня! Бьешь, Эх, вы, мужики! Разве так можно? Ну и зверь ты, Петр. Уходите отсюда. И без вас точно. Уходите отсюда! Никуда мы не пойдем. Что, на каторгу захотел, да? Эх, обманул меня архиерей, обманул. Только женись, говорит Петр Иванович. Будешь жить, как у Христа, за пазухой. Давай выпьем. Обратно в монастырь ее надо. Как вы не понимаете, силком верить не заставишь. Это они там в городе указы пишут. А нам тут простым людям расхлебывать. Она мусульманка. Вот пусть к своим и возвращается. А ты ложись, Петр. И не смей ее больше трогать. Пошли. Господи, Боже мой.
Меня погоди! Видишь, распелся. Күндізгі мұсафир, ишігігіні аш. Абдулла бай кірейді. Өзіңді өз Абдулла бай. Ирем, нишли. Исерек ол еқлай. Ахузы биллахи мина шайтани рәжим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Қызым, әйді бір дұға қылып алайық. Ахузы биллахи. Мне дом Микола Иванович надо. Петр надо. Харитонов, что ли? Дальше. Дальше говорю. Kafuana Allah akbar. Benekler ne halde? Allah'a şükür kızım beni isen sağ, selamet. Tekmine gözlerine biraz naşarlandı. Kızlarım işik. Kızların da isen sağ, selamet kızım. Sen pırçılma, onlarla şanışla jirde. Orada kızım, Ahmet olun namında degenleri bit. Ol koydasın. Onun işi bunda olsa. Hemşek babası gınaydı bit o. İşlettiler iken Abdullah bizi. Yarı kızım. Pırçılma kızım, pırçılma. Tabarız Allah bilse. Tabarız. Olsa kemedi tağın. Var qarab gel. Микола Ивановичтан мен. Это дом Петра. Он на татарке женился. Нәрсе болды қызым? Onda. Selimcan. Kim? Selimcan. 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 Ya Xudayım. Ya Xudayım. Selamun aleyküm. Selimcan oğlum. Sen usan gına mı? Ve aleyküm. Abdullah Bey, sen neçek bir edi? Eyde, kır. İyiden seni aşırımız. Eyde oğlum, eyde. Uz. Eyde. Ulan şuraya. Selimcan. İseni kessin. Sen, Züleyha. Dinleyecek biri de.
kaçmadım. Koyun. Mini bilem. 9 ay manastırda tuttular. Andan buramında getirip olaktırdılar. Yol bilmeyeyim. Dil bilmeyeyim. Selimşah. Al. Balanı da al. Rahmet canım. И куда это собралась-то? Selimşah! Ах вы татары поганые! Хотите моего ребенка украсть, да? Ах вы татары! Oyun yaxşı kişiydi. O ormanda kaldı. O dağı ziyana kumarıya koştu. Помогите! Караул! Что случилось, Петр? Сурмане украли моего ребенка! Ничего, далеко не уйдут. Народ поднимать надо! Мужики, вы где? Все сюда! Заходи, быстро. Selimşah, anneler seni öldürdüler mi Selimşah? Selimşah. Allah'a şükür İsa ikensin Selimşah. Kolum taş baskan alıp taşlarga iydi. Gitmemiz mi babay? Hacga da bararmız.
Yok, Züleyxаны андай ауыр yılga alırga yaramaz. Su ver babay, su. İşim cana. İştesin. Bu bitmeyi Selimcan. 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 Züleyxa, sen minem Züleyxa, baxilli alsan baxilla, barısına da min kayıplı. Nefsimni tıya bilmedim. Bilenişken yılını pop, naluklar tülemezsin deyip kızıktırgaç. Sizning bilan kengashibdi turmushga borig'izni da munda qolma Züleyxa, qayt. Bolalar onasiz. Qaytamiz Selimjon, birga qaytamiz Selimjon. Daxil bo'l. Selimjon. Selimjon deyim. Selimjon. Selimjon! O'zimligida qoldirma Selimjon! O'zimligim qolmadi men Selimjon! Selimjon! O'zingga mag'lub. Bu dunyoga ko'zim ochib qarag'a ko'zim qolmadi. Umidlanib yasharga umidim qolmadi. Ya Rabbim, ya Rabbim, ya Rabbim. Sabırsızlık tugul. Rabbim. Başka şaram yok. Balam. Marfa. 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 Попались, да? Попались. Сбежать хотели, да? С Татарином, да?
Ой, башка трещит. Дай-ка водички попью. İçme olasın. Çabada жақыршты. İçmedim olasın. Что такое? Что за... Что? Марфа. 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 Вот что? Ты что? Убила меня, да? Не только син бит үзем. Марфа. Ваше благородие, один беглец нашелся. Хорошо. Значит, и второй найдется. А с Петром что? Он мертвый. Кто убил его? Вы? Марфа. Петр'ны сен өлтірдіңме? Әйе, мен. Нешеге етіп? Мышьяк белән агуладым. Она отравила его. Почему? Неге өлтірдің дей? Ул неге өлді? В кандалы ее. Рахмет, улым. Әнкәңне онытма. Кемлегеңне онытма. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Әғузу биллахи минаш-шайтанир-раджим. Собирайся. Сәлимжан, бәхил бол. Дұғамнан қалдырмам. Тарих сабакларына бай Россия. Тарихның шушы ачы сабаклары ике бүйек динне тотучы халыкларны дус һәм тату яшәргә мәҗбүр итә.
Бүгінгі хәүфле дөньяда Рәсәйдәге бу ачы мирасның кыйммәте елдан-ел арта